U srcu Šumadije u Gruži održano je tradicionalno zimsko savjetovanje voćara u organizaciji Gruža Agrara. Po 11. put na jednom od najznačajnijih stručnih skupova u zemlji okupilo se nekoliko stotina poljoprivrednika iz Srbije i regiona, kako bi razmenili iskustva i prisustvovali stručnim predavanjima uglednih profesora fakulteta iz Srbije i Slovenije. Učesnici skupa mogli su da čuju savete kompanija koji im pomažu da dobiju bogat i kvalitetan rod, kako da ga zaštite i uspešno plasiraju na tržište, kao i o tome dokle je stigla digitalna tehnologija u poljoprivredi, koje su nove sorte jabuka, tehnologije ishrane šljive, borovnice. Saveti Zlata vredni od stručnjaka savjetovanja voćara Gruža 2022. Za moju porodicu i Gruža Agrar tim i za sve prisutne i vas medije, siguran sam da je ovo ispunjen dan. Znači ja sam iskreno presrećen i zadovoljan sa odazivom voćara. Ovde voćari su iz cijele Srbije, iz regiona, imamo voćare koji su došli iz Poljske i imamo iz Slovenije, iz raznih krajeva regiona. Da kažem da imamo skoro 500 voćara i to je sastav jako dobar, jako kvalitetan sastav u smislu da su posvećeni voćari i ono što mi je posebno drago da su videli ste sami da su tu i mlađe generacije koji su naslednici svojih voćarskih porodica. Vi ste uspeli svoje voće da plasirate i put Holandije, Rusija ide bez problema. Gde šta škripi, gde možemo da promenimo da sve to bude bolje, a vidimo da može. Definitivno korona je i naše živote, a i voćare i voćarsku proizvodnju uzdrmala ozbiljno u čitavom svetu. Konkretno u našem slučaju u Srbiji mi smo zadnje 2 godine imali odličan kvalitet i jako dobre količine, to je prinose po hektaru, što jabuke, nektarine i borovnice i mogu sa zadovoljstvom kažem smo postizali i postigli jako dobre cene, naravno uz kvalitet i uz dobra pakovanja. Ono što je interesantno za region, opet naša prednost jeste pozicija same Srbije, raskrsnica puteva, gde mi sad i otvorenim Balkanom, evo ja sam jutros se vratio iz Rusije, iz Čečenije sa puta, znači imamo jako dobre uslove i priliku da na osnovu dosadašnjih rezultata koji su napravili, koji su evidentni, evo vidite sami da tu je struka, tu je praksa, tu je i vlast da sluša, da čuje nas, kakve nas to muke mučili, šta bi nam trebalo da unapredimo našu proizvodnju. Tako da sve o svemu za ove 2 godine mnogo stvari smo uveli kao novih i da kažem i korona nam je na neki način pomogla da se malo onako restartujemo, da se dobro izanaliziramo, da idemo u pravcu novih sorti, svih voćnih vrsta, skladišnog prostora, pakovanja i novih tržišta. Većinu voćara uglavnom su učinili proizvođači jabuke kojima je prošla godina bila jedna od težih, za razliku od proizvođača borovnice koje su obeležili veoma uspešnu sezonu. I jednima i drugima savjetovanje je tradicija. Pa to je jako veliki problem, ove godine je mnogo teža situacija nego prošle godine, mnogo se slabije prodaje jabuka, ali se ipak nekako prodaje, cene konstantno idu, padaju lagano, što je malo neobično, berbe na ovom je bila mnogo bolja cena nego sada, niko ne zna, svi smo zatečeni tu šta će da se desi. Proizvodnja, pretpostavljam, ide i dalje. Vidimo da su neki počeli, višnja je počela masovno da se krči. Pa ne, sa jabukom nije tako priča, ovo su ko se bavi proizvodnjom jabuke, uopšte ozbiljnim voćarstvom, to su ozbiljne priče, ako najde 1 ili 2 loše godine, daleko je razmišljati o tome da se to vadi, da se krči, a to je ogroman posao, ogromno ulaganja, svi čekamo neko bolje vreme, pa nema, mora da se ide napred. Sve one goruće teme, sve ono što je trenutno aktualno, čuje se ovde i sazna se ovde. To je praksa već koliko godina unazad i svake godine iste priče. Su uvijek različite priče, ali i uvijek te neke najnovije, najsvežije informacije. To su različite dijapazona od plasmana, bolesti, koji kakvih štetočina, sve ono što nas voćare u principu zanima i nama je to goruća priča, uvijek je jako interesantno biti ovdje. Pa znate šta, puno znači s obzirom da je borovnica nešto što je relativno novo na ovim prostorima i što moramo da učimo mnogo. Još uvek tu postoje dileme oko puno stvari, tako da bez ovakvih stvari mi bi, da kažem, lutali. Ovde možemo puno toga da saznamo, evo konkretno baš na ovu temu i bolesti i da kažem konkretno svih drugih stvari vezanih za samo podizanje borovnice, na kraju oko berbe i oko svega, oko plasmana i tako dalje. Otkud baš borovnica? Jedna od najskupljih proizvodnji i traži najviše radne snage. Cena? Pa baš pravo, pogodili ste iz prvog, pa nadamo se da će da bude cena i da nismo pogrešili, a iz druge strane, ja kad sam prvi put sticam okolnosti nisam iz te priče, iz priče s neke druge financije su u pitanju, meni se svidjelo sam zastav kako izgleda i bilo mi onako baš neki izazov da li ćemo uspjeti u svemu tome i
Svidelo mi se što u principu tu možete apsolutno sve da kontrolišete ako se dovoljno posvetite svemu tome. Znači, nema prepuštanja slučaju od same, znači, protivgradne zaštite, gde smo naravno videli do toga, do prihrane samih sistema za navodnjavanje, kompletno je sve u vašim rukama ako se naravno dovoljno posvetite svemu tome, tako da je taj neki rizik sveden na minimum i mislim da je to u osnovi cilj svih nas da sve to svedemo na minimum kako ne bi zavisili od nekih prirodnih okolnosti. Profesorka Jasminka Milivojević uobičajeno držala pažnju na svom izlaganju, budući da je govorila o savremenoj tehnologiji gajenja borovnice u zaštićenom prostoru, što sprovodi na plantažama Gruža agrara. Finansiramo projekat koji finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i koji nosi naziv Savremena tehnologija gajenja borovnice u zaštićenom prostoru u funkciji održivog ruralnog razvoja Srbije, koji realizuju Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronet centar za obrazovanje i istraživanja i firma Gruža agrar, gde nam se nalazi eksperimentalno polje. I zapravo šta je cilj ovog projekta? Da se ispita mogućnost gajenja borovnice u različitim tipovima objekata zaštićenih prostora, gde pored protivgradnih sistema koji su de facto najviše zastupljen tip zaštićenog prostora u našoj zemlji, imamo i mogućnost gajenja pod rain cap sistemom, pod plastenicima i visokim tunelima. Na taj način možemo ostvariti i vansezonsku proizvodnju borovnice, uticati da vreme zrenja bude ranije u proseku za 7 do 21 dan, čak i bez dopunskog grejanja u visokim tunelima. Isto tako možemo uticati i na zaštitu od kiše koja u fenofazi zrenja plodova može da otežava berbu, može da kvari kvalitet ploda, da omekšava plodovi i da utiče negativno na skladišnu sposobnost kasnije. Isto tako može da smanji sadržaj šećera u plodovima. Pored toga imamo i štetno dejstvo grada koji je definitivno pojava koja je sve intenzivnija i u tom smislu i ako bi primenili rain cap sistem koji može na lučnim konstrukcijama da ima 3 vrste pokrivnih materijala, polietilensku foliju, protivgradnu mrežu koja nam štiti od grada, ali isto vreme pravi i zasenu i smanjuje štetno dejstvo visokih temperatura i jakog intenziteta sunčevog zračenja, tako da primenom i takvih objekata vi možemo da u mnogome doprinesemo i povećanju prinosa komercijalnih i poboljšanju kvaliteta plodova. Profesor Franci Štampar iz Ljubljane predstavio je novu sortu jabuka Bonito za koju je rekao da je otporna na venturiju, bolest koja u mnogome utiče na kvalitet i rodnost jabuka. Dakle, zvezda je rođena. Prema njegovoj proceni cena ove sorte jabuka biće duplo skuplje u odnosu na ostale, ali se govorilo i još o nekim tehnologijama. Gledajte ovako, to je bio neki novi projekat, EIP se zove, European Innovate Partnership. To je projekat gdje dolazi 80% novaca iz Bruslja, 20% dolazi iz Ljubljane, iz ministarstva. Projekat ne vodi fakultet, projekat je dobio fakultet sa savjetodavnom službom da se znanje odmah prenese i uključeni su oni zainteresirani proizvođači. Kod tih proizvođača su se posadili voćnjaci, kod njih ćemo nastudirati tehnologiju. Svaka je sorta nešto svoje, ima nekih caka koje ne možeš staviti na sve sorte jednako i na kraju će imati ti proizvođači veliku korist od toga. Stvar smo koncipirali na jednoj strani od sadnje do ploda, to je tehnologija, kako je skladištiti dugo za godinu dana i kako je marketinški promovirati da dobijemo, ideja nam je duplu cenu nego obična jabuka. Koliko nama treba za te duple cene? Pa ne, gledajte, dobre ideje, dobri projekti, može odmah neko da skoči u to priču. Institut za voćarstvo u Čačku poznat je prvenstveno po šljivi, te je stoga profesor Ivan Glišić govorio koliko stare sorte autohtone kao što je crvena ranka mogu da budu zahvalne za uzgoj uz malo agrotehničkih mera. Koji su to optimumi razmaka sadnje, koji uzgojni oblici, šta su prednosti jednih, drugih nedostaci. A sama situacija o šljivarstvu Srbije je takva da mogu da kažem, ali da ne bude da se previše radujemo tome da se vraća šljiva polako, da smo je bili zapostavili,
da je imala godine sa jako niskom cenom, međutim poslednjih par godina daje nadu da ova voćna vrsta neće biti skrajnuta i skrenuta na neke margine, nego ostati nešto po čemu je Srbija prepoznatljiva. Profesor Dragan Radivojević je umesto tehnologije proizvodnje jabuka ovoga puta prezentovao potpuno novu temu na našem terenu. Raznobojne protivgradne mreže će izgleda biti budućnosti u Srbiji. U pitanju su protivgradne mreže, ali fotoselektivne, koje imaju mogućnost da menjaju kvalitet svetlosti koje ulazi u voćnjak, tako da se pretpostavlja da će to biti trend u nekom narednom periodu. Sa crnim protivgradnim mrežama mi smo postizali odgovarajuću fizičku zaštitu, a sa ovim mrežama nam se pruža mogućnost da utičemo i na fiziološke karakteristike biljke u smislu njihovog menjanja, da li ćemo da utičemo na povećanje rasta, smanjenje rasta, na povećanje krupnoće ploda, obojnosti ploda, ranije sazrevanje, kasnije sazrevanje, to sa ovim mrežama možemo da postignemo i to će nam biti trend, s tim što ćemo morati tu još detaljna istraživanja da se radi, da se za određenu voćnu vrstu u određenim agroekološkim uslovima ispita i utvrdi koja protivgradna mreža daje najbolje rezultate. Da li je to negde već primenjeno? Kako su rezultati? To je da kažem, ako jeste novije tehnologije, od nekih 20 godina su Izraelci započeli sa ispitivanjima, ali uslovi Izraela su sasvim drugačiji u odnosu na naše i uslove drugih država. I sad se radi ispitivanja u brojnim državama. Što se tiče masovne proizvodnje, recimo žuta mreža je počela masovnije da se primenjuje u Južnoj Italiji za neke voćne vrste, jer ona daje jako dobre rezultate i sve više zamenjuje standardnu belu protivgradnu mrežu koju su oni primenjivali u nekim uslovima, jer ova daje mnogo bolje rezultate. Pretpostavljam da će i u našim uslovima neke od tih mreža pokazati dobre rezultate, pa ćemo uspešno moći da je primenimo. Iako Šumadija do pre 15 godina nije bila prepoznata po proizvodnji voća, saveti stručnjaka i iskustva drugih proizvođača uticali su na poljoprivrednike da započnu sa uzgojem i izvozom voća, pa su danas veoma prepoznatljivi kako po količinama, tako i po kvalitetu. Javno poverenje. Šta je to što uzima kredit unapred, a novine su u Gruži Agraru? Pa znate kako, kolikim delom je naša krivica što je ovoliko ljudi došlo, tolikim delom je i krivica od profesora i ostalih predavača, jer opet već su ljudi i voćari svi, kako u Srbiji, tako i van, navikli da će najsvežije i najbitnije teme iz oblasti voćarstva da čuju ovde. I onda jednostavno mi samo pozovemo, oni znaju i očekuju šta će da vide i da čuju, tako da dolazak mislim da više nije problem, s obzirom da smo imali onih par godina gdje je bio metar i nešto snega, ovo sad neće nam da bude problem. Što se tiče proizvođačko-voćarske godine, obeležilo je kada u pitanju krošnje voće, da kažem imamo i dobru i lošu situaciju. A dobra situacija je da smo imali dobre cene, odnosno solidne cene kod većine voćnih vrsta, tu na prvom mjestu mislim na šljivu i na bresku, a dobrim delom i kruška i trešnje i višnja. Ono što je bilo lošije, to je da je cena jabuci bila niža u odnosu na prethodne godine. Drugim rečima, kod jabuke se ispostavilo ono što se i ranije pričalo, da u proizvodnji jabuke se mora imati hladnjača da bi sačekali da prodamo po nekoj pristojnijoj ceni. Mi smo ove godine, znači oni koji nisu imali hladnjaču, morali su da daju jabuku, da ne kažemo bez cenje. Kao gosti na ovom najvažnijem okupljanju voćara u regionu govorili su eminentni stručnjaci sa najnovijim dostignućima u Evropi u oblasti voćarstva. Svoju šansu za saradnju su zato videli i gosti iz Poljske, zaduženi za sadnice borovnice. Nisam prvi put u Srbiji ovde, ali na ovoj vrsti sajma jesam prvi put. Došao sam da vidim ovde šta se dešava i izuzetno sam iznenađen brojem ljudi i time što sam uspeo da vidim ovde što se tiče znanja samog voćarstvu. Cilj mi je da prezentujem svoje sadnice, svoju kompaniju i da proširim saradnju na prodaju sadnica u Srbiji.
isto tako kako bi mogli da ostvarimo neki vid saradnje za dalju prodaju recimo borovnica u Rusiji i zemlji u okolini. Danas ima otprilike oko 10.000 hektara pod zasadima borovnice i ja mislim da je ona možda čak prva ili druga u Evropi što se tiče zasada borovnica. Njihov cilj je da pored ovih dobro poznatih sorti borovnica kao što je recimo Duke, ne znam, Blue Crop, da razvijaju dalje te sadnice borovnice, da ih zamene nekim novim, da kažem, povoljnijim sortama borovnica kao što je Liberty, Draper, Calypso i kako bi obezbedile plasman na udaljena tržišta u odnosu na Poljsku, ne samo Evropu, nego recimo Japan i neka udaljenija tržišta. Skup je otvorio državni sekretar Velimir Stanović, koji je na ovom skupu ukazao na značaj reonizacije voćarske proizvodnje, koja bi trebala da bude uvažena u smislu davanja subvencija, kao i o javnom pozivu koji traje do kraja februara, a posvećen je za nabavku mašina i opremu u biljnoj proizvodnji. Razvoj voćarstva u Srbiji je napredovao u smislu tehnologije gajenja, a neke voćne vrste koje se ranije nisu proizvodile poput borovnice i lešnika, sada doživljavaju ekspanziju na našim prostorima. Poruka iz Gruže je zato vrlo jednostavna. Trudimo da sve što radimo ili radimo kako treba ili da ne pokušavamo uopšte. Generalno kvalitet je uvek nešto od čega nećemo da odstupimo, a videli ste i malo prije iz mog predavanja, Gruža Agrar tim i Gruža Agrar porodica se trudi da zaokruži ciklus i da jednostavno ima što veću ponudu, da jednostavno voćari, pogotovo novi voćari, kada dođu kod nas, jednostavno možemo da ih usmerimo na prava mesta, da nemaju potrebu da lutaju i da traže ništa više, da možemo, ajde da kažem, tu kompletnu ponudu da im damo. I dalje imamo par nekih stvari koji još uvek nisu, ali Bože zdravlje ide u to. Osnovno jeste prvenstveno da se prati struka, znanje, da se prate nove tehnologije, prvenstveno nove sorte, nove tehnologije. Skladišni prostor nam je pokazao se prošle godine da nam je veliki problem u Srbiji, da jednostavno voćari su bili privoljeni da u vreme berbe prodaju najjeftinije voće, što nigde na svetu se ne radi da se prodaje voće u tom trenutku berbe, pričam za jabuku konkretno. Tako da se posvete svojim domaćinstvima, svojim imanjima, primenjuju savremene tehnologije, da što više ovakvih skupova bude i u Srbiji, u regionu, ih posećuju, razmenjuju iskustva i siguran sam da uspeh neće izostati. Na zadovoljstvo svih učesnika savetovanju je prisustvovalo preko 500 voćara, među kojima su bili najveći proizvođači. Ne čudi jer dobri domaćini se međusobno povezuju, prepoznaju i teže da nauče i podele svoje iskustva i znanja. Porodica Nikolić je ovoga puta prevazišla očekivanja i potvrdila posvećenost ovoj misiji. Uz neizbežno fotkanje za uspomenu, kraj savetovanja obeležen i dodelom nagrada, tako da su domaćini prvonagrađenom uručili voćarsku platformu Gružanka. U Smiraj dana ispraćamo voćarski vozić naših domaćina u želje da godina bude rodna i blagorodna, a novi sastanak zakazujemo već u maju na Saboru u Balosavi, dakle na licu mesta da proverimo da li smo savladali gradivo.